Murug
tong thomani hang hai seleng no hang hai sumang no hamza gai nang bam sao ani phola no no manai khak sang gai tong thomani sumang no hamza gai nang bam sao hamza gai nang bam sao kok naya borok ni langmawo hamsa mengkeri simia mas ma komor nai kok nanai borok ni langmawo ke hamsa mengphainai simia ayo kolok bo nai bosung bai no tongo bosung no yakaria kibia tan hinba bosung no hamzak sugo bono nini subrahai
Pandani pilawo olangmani khorang panda nai tanai chotto khapani takute bukhuk sono ang hamjakma tei chibairewi tinini olangmani khorango haina hailam sokjapio belaike hambaina rokno o pandano nai kaitani kok thairokno khana ragui srang ragui tomani bagui जों tinimo kaitani kok thaino khana laibunai samai katalni phunukjakmani bichap rembrui pangsni ni simi pangsi sajorana tui swari rok poitok khlainai rok okra sakra haike sukna haw kaitorno loblayo kathar hnai borok loblayo kaitorni phanno tui borok loblayo nang simise lobjaknani sugo hnai borok loblayo bebak motokle nang simise thubui musang hnai borok loblayo nang simise asakni baikna jakmung lobjakmung mannani sugo hnai borok loblayo beba kathang tongnai rok nang simise lobjakna sugo hnai loblayo Subrajisong kha phangnang bo phungtuino samungbo khlayo bo bebak saimano bebak busio bo bebak nuhoribo tongo hnai chung tini tabok khnanani thangai tongo srunglainani thangai tongo phari tamoke resap mungtang sakhnai sakang bukhana tiyar khlai nalaigrana
खोनाबाय दंनाय खाफानि किचिनो आं दिनैनि अलांमनि खौरां पान्डाव हाय मोथानाय सुब्रा जिसु ख्रिस्टनि मुं कथारबाय खाफाया फारि लामसक जाफियो किचिं दिनैनि पान्डाव के जों खोनालायबानो दै सोरांलायबानो स्माय कतालनि फुनुक जाकमानि बिजाब रेमब्रैनि तांस्नि स्मि तांति सा जराना तैबै खोनाय दंनाय खाफानि किचिं जों फुनुक जाकमानि बिजाब रेमब्रैनि तांस्नि व तमा सैजाक दं बैला खोक टाङै नालाय ग्रासियानो अरस जों सैजाक नौलायबो मासा हिंखे सिंह हाय ते मासा हिंखे देगा हाय ते मासा हिंखे बरकनि बुमखां हाय फिया ते मासा हिंखे तकलिं बिरजाक हाय हनै जों अर सैजाक नौलायो खोनाय दंनाय खाफानि किचिं मासा हिंखे सिंह हाय नै अर साव मांग्रुं हाय दा फिया बैलानि कथमा काहाम बुजाब सुब्रा जिसुनो बुबाग्रा हनै सावै फुनुकना नायो बो बुबाग्रा ओङैनो आजायो बो बुबाग्रा ओङैनो तंलांखा बो बुबाग्रा ओङैनो थैलांखा बो बुबाग्रा ओङैनो थाङै बाजालांखा फिया बो बुबाग्रा ओङैनो फिरगुइ फायफिनाय कथमा काहाम बिजाब माथायवो बजिसामों ख्लायलांमारक बुबाग्रा हाय खेनो ख्लायलांखा मैथनार दिकिचिं जुदा बसंनो काइतर सावो सिंह हाय नै मांग्रुं हाय नै बुबाग्रा तैकलनाय आ बसंनि बिसिं तैनो फायनाय फिया रायसामों बिजाब रेमब्रै जिसुकुनि तांसुकुनि स्मि तांची फुनुक जाकमानि बिजाब रेमबानि तांबावो नुगसजों सैजाक सिलो फाया साक जुदा बसंनि आ रायदां नरजागै थांलाक नै खोनाय दंजानाय खामानि किचिं ते मासा हिंखे देगा हाय नै जों थाइजिं खुक दंलायखा आबो तामहमा कक जों वान सकुइ नालेबानो ओ याब्रै ओंखा पजा हिलिक तैजाक याब्रै नगो रिजाकनाय मालमाता क्लायो आबो कथमा काहाम बुजाब मार्क ख्रिस्टनो सेलेंनै सावै फुनुगो ओ कथमा काहाम बुजाबो बसंनि बुमुं आकरक सैजाक गरै नों खरकसा सुकनो रांबाय सामुं तांरना तबुखा हिंखे सोंग्लाक बनि माफानि मुं नों नायवानो आ बरक सामुं कदे ख्लायमाया आसुकसे हायर गिजिं ते मासा हिंखे बरक बुमुखां हाय कथमा काहाम बुजाब लुक ख्रिस्टनि बरकनि साजला नै फुनुगुइ साव ख्रिस्टनो बरकनि साजला नै फुनुगुइ साव बो बरक आबो अर साजाखा ते मासाखे तकलिं बिरजाक हाय नै जों थाइजिं खोक टांलाय माने आबो तामहमा कक जों वान सकुइ नालेबानो कथमा काहाम बुजाब जुहन वो जों नक्लायो बो ख्रिस्टनो काइतर हनै सामानि आबोनो तकलिंनि मारि ओ कथां याब्रै रक हायंनि मालमातारकनि बो कायाक लायो मांग्रुं खेबा बलंनि मानै देगा खेबा नकनि रिजाक मानै तकलिं खेबा तकरकनि मारि बररकखे आसुकनि स्नाम जाग्रकनि बिसिंनि चतनिस्लाय बखरक कुक आबोनि मारि नाइचमै वान सकुइ नायदि अर आ नै सैजाक ग्रैसे हा कताल बाय नखा कतालो ते तैजलां आकरक टंग्लाक तैजलां से ग्रिग्राबा आबो सामुं नांग्लाक आबोनि बांगिनो ग्रि आरो तैयो बुया हाकुंगो बुया वो तंनायरक सुदा आफ्रु तंग्लाक याफांगो सुमसगो खिख्लायनाय जिबुकबो आरो तंग्लाक खा फुनुक जाकमानि बिजाब रेमब्रैनि तांजाराव जों थानायसिबानो अर जों सैजाक नलायबो आ माब्रै रकनि जतनिनो बोक्रां कांदखे तंगो फिया बरकनि बिसिङो साकावो मकलमां गोप्लों
borok horsal resapma thakya kathar subrai kaplaisa kaitor kathar bono phaina hannai a kaitor bo agio butongo tabuk butongo nichingoro seijak nuklayo o bukrang kangdok abo aizia bisap remdokni tangnai kok seraphim ni kokse phia a kathar subrai kaplaisa kaitor kathar abo aizia bisap remdokni tangthani seraphim ni kokna bo agi bo tongo tabuk bo tongo phia bono phaina hannai a kaitor hannai jeng thaijingo khok tanglaikhya abo tamo homa kok jeng wan sokna lebana o phunuk jakmani bwchap remsani tangchar wo no bo sakno tv srai khe sajak ang alpha ang omega nei subrai kaplaisa kaitor sau bono phaina hannai a kaitor bo tabuk bo tongo agi bo tongo tabuk khe jeng phunuk jakmani bijap remrini tangchukuni simi tangchi sajorao tamosa khok tangi nalegrasiona oro jeng omai khe sijak nuklaio a asuk phango asugui tongnai bo molbrum brum kathang a mabrei rok bono torlaio borilaio tei hambairolaio borok abo haino khlai brum brum a okra khorok nei chibri rok a asuk phang wono asugui tongnaini bwskango patap sakhe kalailaiwi a molbrum brum kathang tongnai sano khulumlaio borok a asuk phangni bwskango sak ni motok beralaiwi hainei salaio chini subrai kaitor nungse jengsa khe kaplai wngthing nungse bori jakthing tei bori jakthai tamni hinba nungse bebakno snamo nung muchungma baino bebakno obo ongo tobo tongo nei jingoro seijak nuklaio khnai tongjanai khabani kiching omono chung puila sokha sakao lob laimano teiwi nuklai gramani phia jeprubano omohai khemangno sokha sakao lob jakai tongo sokha sakao kaitorni snamjak rok bono lob laiwi bori laiwi mangno tonglaibaio snamjak rok snamnai sano pha sajla tei phola kathar kaitor hnei khulumlaio kathar hnei khulumlaio khulum salaimung wngkha chukno hani samungse khnai tongjanai khabani kiching chukhaole chepro phagno se resabui loplaimani mangse samungba tamungui jeng resabui lopmungno teiwi akailainani hairi kiching kaitorno lopnani surinani resabnani tamni bagui jeng akainani je akainai borok bo chukhao thangui tongui maya khanai jeng aro jora kwbangma nawi se bono lobui tonglaibainai chukhao khnai tongjanai khabani kiching ta akairi subrai jisu kristono kaitorno lopnani surinani phia asuk phangni bwskango borok sak ni motok berawi rolaibaikha swarok male a khorok nei chibrui okrarok mothani motok jisuni yakung yaphango berai rojakha yapharmung tei khulummung omohaise hnei o hayungo jeng tongsak joraole motok mathup khe belai jut sajaklaio haire kiching tamokhe chukhao sogui baiwile motok manphano thublaibai glak asuk jut sajaklaibai glak nei mawan sugo subrai jisu kristo simise motok thubui mochango chugo thupnani nei wansuk lai jeng poito khlai nairok jani motok khugui boni yakung yaphango se berai rolaibainai afru nei mawan sugo khnai tongjanai khabani kiching chung thaijingo khok tanglaikha nungse bebakno no swnamo nei omottuma homa kok abono chung tabo wansuk lainai kathang snamjak rok
gothang snamjagrokta asuk phango asugui tongnai sano hambai rolaibayo borom khlailaibayo boni tongmungni bagui borok bono khulumlaibayo tamni hinba bo wngkha a bono a mabrui rok bai khorok ni chibrui rok motha boni tongmungno nukui loblaibainai asuk simia bo samung khlaima baguibo loblaibainai aboni marise klaio abo oro borok bono snamnai sahnai khulumlaio tamni hinba nung se bebakno snamo nung muchungma haino bebakno abo ungo tobo tongo nei jongoro swijak nunglaio sanaklaio o kaitorni snamjak stesa hanino motha phaio hake borokbo loblai chubago tamni hinba bono o hayungno snamo raisamung bisap remsani tangsa wngkha belai sasokjak phia motha abono poito khlaio khnai tongjanai khapani kiching nung muchungma haino bebakno abo ungo tobo tongo nei chung thaisingo khuk tanglai mane abo tamo huma kok wansugui naikrano kaitor wansugui nahormung gnang khlaise o hayungno snamo bo samung khlaimarokno twiwi ang asukle saiman baiya phia chung tongui tongmani o hayungno twiwi bo asuk kaham khe ang sisokya tamoke ang asukno saimano omobo muchung twi kheno snamjakha bomo hone o hayung bono naikol naisa bose o hayungno snamoba chung bono khulumna nanglainai borina nanglainai borom khlaina nanglainai loblaiwi tonglaina nanglainai bo snammani bagui angle belai tongthokjakha phia bo ano snamma bagui belaino tongthogo bo ano pogui mano tamokhe ang tongthogo boni nahormungo boni wansokmungo angbo khopjakma ba aboni bagui se chung bono khulumna nango lopna nango khnai tongjanai khapani kiching chung tabokhe rembao tamo swijak tong wansogui naraino rembao bo mothano nokha sakao Kristo bai kheno nuklaiwanai chung rembrui bai rembao chung nuklaibo poito khlainai mothano chukhao Kristo bai khlai subrai Jesu Kristo boni sagrarokno sao ang norokni bagui tongthai snam soguina thango ang tongthaniwo norokbo tongui manbai wano जों अकलनो बियां सैजाक नुक हमाले स्माय कतालनि जहन सिमानि कथमा kaham bijap remsi brini tang neni smi tang tha jaraw जों अकलनो सैजाक नुलायो तमाहि हमाले आं नरकनि बागै tongthai snam sogina thango ang tongthaniwo norokbo haino tongui manbai wana nei subrai Jesu Kristo sau जों salsa bobai tongoi nai subrai Jesu Kristo bai khnai tongjanai khapani kiching rembani kaya wngkha chukha sakani kaya tekto kotor roklaina bagui tiyar wngui tongkha abono chung oro nuklainai motha nokha sakao se wngnai ba tekto kotor ni bising tui bo malai klak swbah mane motha remri ni kok wngkha motok singho bai mera mungnaino Kristo ni mari se tei a kok thaino rembani kok bokrok khnai tongjanai khapani kiching chung tabokhe thanglaichibano phunukjakmani bisap rembani tangsao tamo swijak tong oro chung swijak nuklaibo asuk phango asukui tongnai sani yakra yako ang bwchap doljak kaisa nukha dolsa nukha abo bising saka swijak mamang phia sil kaisini bujak nei chungoro swijak nuklaibo kiching apakaitor boni yak bai romui tongo a sil kaisini tokjak bujapno abo tikhe sil tokmung rum pugra ha bisingobo
रायदा स्नामजाक दंगो aboni bagui omo asomsa sekang sokphaigra maniya borok khoroksa sawo abo smai katalni bojab hnai baksaba abono bus kotorni bojab hnai sabayo tei khoroksa borok sawo abono teibi sengsarno teibi kaitonni nahormungni phunuk jakmung hnai Jeremiah bichap rem tham chinini tangdokni simi tangsiba jorao chung noklaibo sijak Israel sarok buini hawo matongui baijapru Jeremiah buni selengno sawo panthor paiwi bumung khlainadi tmaiho panthor paiwi bumung khlainadi hne tamni hinba kaitor kok rojak Israel songrok borokni hawo phirok bainai hne Sobra Jesu Kristoni simise bumung ganang tei keboni kere Sobra Jesu Kristoni simise bumung ganang tei keboni kere Daniel bisap rem sinini tangsi thani simi tangsi brijara chung swijak nuglayo kiching ang poito khlaio nung ang tonglai tongmani hani mung khlai najak Jesu simise hnai bose omono snamo bose omono mubo mathango naragui bo tongo kaha krung phia omo bonise phia phunukjakmani bosapno saimanna hingkhe Jakaria bichap rembani tangsani simi tangthano kaham kheno saimanna nangsuknai Ezekiel ni bosap doljak khe birjak abo phunukjakmani bosapni bosap bodol hai se baksa borok wansokbayo a bosabo dagimung kaichi tongo nei tei abo bai borokno busthumo nei borok wansokbayo khanai tajanai khapani kiching ang sana muchungmani khe haise o bosap abo kaitor Israel songrok bai katal khe kok khalaimani marise wngmano abono teiwi Jeremiah bichap rem tham chisani tangtha chisa tei tangtha chitha o swijak srai srai khe chung nuklayo asuk simia rum bichap rem chisani tangnai chidok ni simi tangnai chisni joraobo srai srai khe swijak nuklayo chung abono aro swijak bo tongo a kok thairok chung Hebrew bichap rem chini tangnai chidok jorao tei rem chini tangchi sni nismi tangchi char jorao nuklayo smai kasam borokno takhlai di tasok di no chukjaya borok bosatui tongui manlai jaya dagimung kaichi oro chaya kwrui borok se chaya khe iden thaiblungo wngmani bosoi abo hainata buthai buphang chaya wngya tabo o smai katal asuk phango asukui tongnaisa Sobra Jesu Kristoni arose snarjak khanawi tongjanai khapani kiching chung tabokhe phunukjak mani bichap rembani tangni o tamo swijak tong khok tangai nalagreswani oro chung swijak nuklayo afru ang suari phanganang khoroksana nukha bohai nei sotonei saklaikha sabo silrokno sukagui o bujapno phiokna chuk nei sabo o sengsarno ani honaiman sabo omono naikoliman sabo soi bus khlaimannai tei saboni kaham tongna kaitonni kogwo sawo borok mungsa chukyanai suari phanganang homani wngkha homani bisingtui saimanlaio bo tabuk belai phanganang ma o smaino samung charana bagui abo belai khe nango phunukjakmani bichap rembani tangthawjang thanaismani oro chung swijak nalaibo o bijapno phiyogui naimanai khoroksa phanang kwrui chukno hao buya sengsaro buya hatolo buya nei chung swijak nalaibo adamni busa khoroksa bo abono phiyokna chukya phia hano naikolna chukya
sum soklaima bising tui Adam naikol man mungno yakni keple jakha khnai tonai khapani kiching chung tini asuk no khnalai resnai buskani pandawa haina hai chung kaitani kokthai tui kam kam slainai sranglai te bani hamaya jaklainai kaiton nangmai tona sithung hambai khapani kiching belai ke hambai o pandani bising tui kaitani kokthai rokno khnai tongmani bagui te panda paya sak jora khalokmani bagui belai ke hambai जों खोनालायखा बेबाक स्नामजाक टंगमारक बेबाक न सारानि नायो काइटर कबै न फान गोनां न हनै फाइदि जों चिनि फानबाय काइटर न लब लाइबानो बरम र लाइबानो चिनि एलएम बाय काइटर न बरम र लाइबानो चिनि सामं बाय काइटर न बरम र लाइबानो मन लाइबानो ताइ लब लाइबानो काइटर ओंखा कथार आबानि बागै फाइदि बिनि कथार न चिनि तंमंनि बिसिंतै फुनुक लाइबानो चिनि पयतो ताइ सामंनि बिसिंतै बक कबै न फान गोनां न हनै फुनुक लाइबानो काइटर आगिनि सिमि तंगो ब ताबुक ब जोंबाय न तंगो ओला ब जोंबाय न तनाय फाइदि अकक थाइरनि बागै जों ताबा काइटर न हामबाय लाइनाय तै सुरिबै पान्दा न मथागन बखाक थांलायसिवानो सुरिनाय आफा काइटर न बेलाइके हामबाय नों जोंबाय तमनि बागै निनि ककथाइ रमनि बागै बेलाइके हामबाय निनि ककथाइ खनावै जों बखावो तैबो पयत रागै मानो खाखसाङै तंथगै मानो तामनि हिनबा नों जोंबाय मा दंगो नों सालसा जोंनो निनि लगिवत लां थांनाय आफा काइटर अ पाना नायतनाय जत निनि बसारकनो पयत तैबो रागै माननानै चबादि नों बाय मा दंमानानै चबादि sak sakni chaya sugya sum sogrok yakarai nangbai tongi manani chobadi surima jisung baisana amen belai ke hambai khapani takukte bukuk sang jottona opandana nai tamani bagi te kaitani kok thairokno khnaragi sirang ragi tamani bagi belai ke hambai jang panda parlaisnai buskani panda haina haimalai lefinai kaitor nononi ni nogo jottona hamari bai khobui tonasithung hambai हाइदि थांनाय पान्डा फुनुकजागमानि बिजाबनि सोंमारिनि साख्लायमुं खोनालायग्रानो थांनाय पान्डानि सोंमारिनि साख्लायमुं ओंखा दि जुखावो खाफांनि किचि फाइदि तिनिनि सोंमारिवो हाबलायवानो तिनिनि सोंमारिखे फुनुकजागमानि बिजाब रेमब्रयनि तांसनिवो जुहन पयला याब्रै गोथां फुनुकजागो आबो तामनो कसल ए मेरा बि पुन सि मांग्रुं दि मुसुक खाफांनि किचिं असोंमारिनि साख्लायमुं खोनाफुंनि दामस्निनि बिसिंगनो जोंनो ए बि सि डि बमो ओंनाय साहरबाय जादि चिनि नाम्बाराव WhatsApp एबा SMS खलायै 8414859961 साहरफ्रु नरकनि मुं निकुमाबो सि रहरखे बेलाय न हामनाय नों अ पान्डानो जाजाखना हने खाख्लायो जोंनो मिस कल खलायदि हाखे नोंबो कप्लाय ओंनि मानवानो Cini bekhaw tamo tong Saideman, Jolima, Naislema, Naiman Yangma, Khamrema, Butharna Musuma, Bunina Sakni Klainana Musuma, Akoro, Abotirokno, Hibia Sak, Jesukana Suridi, Sandi, Kabui Hopung, Sapung, Sandi, Mangla.
kaito duga subrai jisu no yorka jisu suno matangai tisa nabagai bole asaika duga sini kaito duga subrai jisu no yorka jisu suno matangai tisa nabagai bole asaika Banang manusia sini tong thai rolo boleh devalor na wana ya sunete kiriya ke bono sune on tholai nai sentini musalai nai sini kaito duga subrai jisu no yorka jisu suno matangai tisa nabagai bole asaika duga sini kaito duga subrai jisu no yorka jisu suno matangai tisa nabagai bole asaika jisu suno matangai tisa nabagai bole asaika
ছিল এগুলো হচ্ছে এগুলো আমরা ইন্টারভিউশনে আর এই চুর কতজন রয়েছে? চোর তাদের সঙ্গে আমাদের ইন্টারভিউশন চলছে, পরবর্তী সময় আপনাদের জানাবো। Upon interrogation, Peter Meyer revealed that several other individuals were involved in the temple robbery, as such led to the recovery of a substantial number of the stolen puja utensils from his possession. Reported by Pranav from Agartala, Chinikhara. Now it's time for a short break. For more exclusive news and to get the latest updates about the states and the nation, keep watching Chinikhorang. खुलुमखा आं डॉक्टर जुहिली देवबर्मा स्वर्णकमलनि बखाते त्रिपुरा हास्तिनि जत लुकुरंगनो आनि खुलुमाया फारु राजा बुकायो अशनि मताय कांगाल मामितारिउ বছর থাংবাইকা বসন্ত ফাইকা অসামতারি সালরগে স্বর্ণকমল জুয়েলার্স যত লুকুরনি বাই কাইসা অফার তুই ফাইকা আমোগা শরৎ অর্গ অফার চলে রিজানাই 19 সেপ্টেম্বর জিমি 29 সেপ্টেম্বর জরা और तंगनाय रांगचाक मेकिंग चार्जर 25% ऑफ ते डायमंड मेकिंग चार्जर तंगनाय 100% ऑफ मेगा लकी ड्रॉ तंगनाय रांगचाक नि नेकलेस डिग्री लकी ड्रॉ तंगनाय रांगचाक नि पुइसा बम्पर लकी ड्रॉ तंगनाय डायमंड नि रिंग पाइबुं नो शगर दि तंगनाय ते कटर खाय चिन ते डायमंड नि एग्जीबिशन बो चेंगजानाय आशिक शिमियाखो ते बतंगो कथमाका हामनो रंगे बागी स्वर्णकमल ज्वेलर्सो कृष्णा डायमंड 25,000 इमानी पाइखे स्कूटी ते कार मानानि शेप बोतंगनाय नरनि रांचाक कसामनो स्लाइ कताल हलमा गनां रांचाक फाइनानि सेबो माननाय उच्चन सशामताइनि सालो स्वर्णकमल ज्वेलर्स नि बखाते जत लुकुरंगनो हामजागमा खाकाहाम ते कबुं याफरो हामबाय खुलुमका चेतननो आं सुलेखा देवबर्मा असमताइनो रगै गोपीनाथ ज्वेलर्स रांचाकनि डिस्काउंट निजागे दङ 25% दङ रांचागो ते रुफायो दङ 15% डिस्काउंट ते डायमंडो दङ 50% डिस्काउंट अबनो कारिबो नरो मेगाट्रो मानि माननाय 3 LED टीवी ते अबन लोगियो नरक मानि माने नकनि मानिरो ते 3 स्मार्टफोन बो नरक मानि माननाय अबोनी डिस्काउंट जाखा 21 सेप्टेम्बर सेमी 29 सेप्टेम्बर जारावो गोपीनाथ ज्वेलर्स रांचाक पाई पाई मानि यागुलो कमाई थाका हंके नरक रांचाक बो किफिली मामफिनाय के नरक तेता उनाशिंगी तंगसि तिनि न फाइदि नंग बखानि मोचंति फाइने पाइ फाइदि गोपीनाथ ज्वेलर्स हरिगंगा बसरुत आगरतला खुलुमका जतननो राधाकृष्ण ज्वेलर नि बखाते और ऑफर सेंगे रिजाखा ती ऑफर दंनाय 28 सेप्टेम्बर जरा गोल्ड ज्वेलर नि पर ग्राम ऑफ मेकिंग चार्ज दंनाय 475 रुपीस और डायमंड ज्वेलर मेकिंग चार्ज दंनाय 50% ऑफ ते डायमंड शाखा दंनाय 5% ऑफ रुपा ते प्लेटिनियम मेकिंग चार्ज दंनाय 10% ऑफ ते जेम्स टनो एमआरपी दंनाय 10% ऑफ मेघाला गिद्रो दंगो दुइटा रॉयल एनफील्ड हंटर बाइक ते 100% एक्सचेंज वैल्यू मानि मानाय कसाम रांचाको ते मानि पाइब्रुम नो शकट मानि मानाय थिंकि जो तनो कमजागो फाइमान जंगना बागे राधाकृष्ण ज्वेलर नि शुरू मुखा उषा बाजार आगरतला धर्मनगर बिलुनिया उदयपुर ते फर सेंट्रल आगरतला जो तनो खुलुमका हामबाय Welcome back to the most exciting and exclusive news after a short break. Once again, let us look at the headlines of the day.
In a significant blow to interstate drug trafficking, the Mungyakami police, acting on a tip-off, conducted twin raids and seized a massive consignment of 580 kilograms of dry cannabis, arresting one smuggler and impounding 2 vehicles used in the operation. The vehicle was found adorned with stickers falsely indicating telecom duty and press, along with 2-3 fake number plates. In a significant crackdown, the Borjungnagar police arrested one person and seized a large consignment of narcotics, including brown sugar and yaba tablets from the Arkan Nagar Panchayat area on Tuesday morning. The police have arrested Raju Mia in connection with the case. In a significant breakthrough, the East Agartala police have arrested 2 individuals in connection with separate theft case, recovering stolen cash and goods. The 2 arrested individuals, Rajiv Karmakar and Dipankar Barsak, were produced before a court on Tuesday. BJP State Secretary Bipin Debbarma today again visited a homeless family in Mancharanpara under 17 Gulagati constituency and provided utensils and household materials, and also built a temporary house before they are provided with a government house. A sense of panic and outrage has gripped the Chakmagat area under Telemara police station after the mysterious body of a young man was recovered on Tuesday morning. The incident, which took place near the Chakmagat ferry ghat, has led to allegation of a planned murder from the deceased family, casting a shadow over the tranquil region. In a hands-on governance initiative, Tripura Minister Suklacharan Nuatia conducted an extensive day-long inspection tour across multiple panchayats in the Jolaibari Assembly constituency on Tuesday. The minister, accompanied by a high-level team of officials from key departments, aims to address public grievances and expedite development projects on the ground. In a swift investigation, the Amtali police have cracked the case of a theft at the Netaji Colony Kali temple, leading to the arrest of an auto rickshaw driver and the recovery of a significant portion of the stolen religious items. Bringing to you the news of the day. In a late-night incident reminiscent of a dangerous movie stunt, 2 young men sustained critical injuries after their motorcycle spun out of control and crashed into the Sisrimai area under Bishamganj police station. The accident occurred on Monday night, and the injured have been identified as Pranjit Das and Anil Namo. According to local sources, the youths were allegedly attempting to perform high-speed stunts on their bike when the driver lost control. The vehicle skid off the road, throwing both riders onto the pavement, where they were left bleeding and writhing in pain. Alerted by the loud sound of the crash, local residents rushed to the spot and immediately informed the Bishamganj Fire and Emergency Services Department. A team of firefighters promptly arrived, rescued the injured individuals from the accident site, and rushed them to Bishamganj Primary Health Center for initial treatment.